umutwe w'iterabwoba ufite intwaro nyinshi kandi zikomeye kurusha indi mitwe yose yo ku isi. Umutwe uterwa inkunga n'igisirikare cy'igihugu gikomeye ku isi, Hezbollah, umutwe uyobowe na Hassan Nasrallah. Hezbollah bisobanuye ishyaka ry'Imana, wabaye ishyaka rya politike kuva mu 1992 iyobowe n'umunyamabanga Hassan Nasrallah. Ishyaka rifite igisirikare gikomeye kibumbiye mu cyitwa Hezbollah. Uyu mutwe ubarizwa mu butegetsi bukuru bwa leta ya Lebanon, ariyo Libani y'ubu. Uyu mutwe wa Hezbollah wasizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba n'ibihugu byinshi byo ku isi. Amakuru atandukanye avuga ko Hezbollah yashinzwe ku mugaragaro guhera mu 1982, abandi kandi bavuga ko washinzwe n'abashigikiye Sheikh Rageb Hab, umuyobozi w'abarwanyi b'abashiya bo mu majyepfo ya Libani bishwe na Israel mu 1984. Hatitawe ku gihe iryo zina ryatangiye gukoreshwa ku mugaragaro, imitwe itari mike y'abashiya yinjiye buhoro buhoro muri uyu mutwe witwa Jihad, bagiye baturuka mu bihugu bitandukanye nka Israel, Amerika, Canada ndetse n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Abanditsi bavuga ko Hezbollah yashinzwe n'abayobozi b'amadini yo muri Liban kugira ngo barwanye ibitero bya Israel byo mu 1982 kuri Liban, mu ntambara iki gihugu cyari gihanganyemo na Israel mu majyepfo ya Liban. Iri tsinda ryemejwe kandi rishyirwaho na Ayatollah Ruhollah Khomeini nyuma ya revolution yo muri Iran mu 1979. Kuva icyo gihe umubano wa hafi wateye imbere hagati ya Iran na Hezbollah. Amakuru avuga ko icyo gihe igihugu cya Iran cyatanze abarimu bo gutoza uyu mutwe basaga 1500 barimo abakomando b'inzobere mu bya gisirikare mu majyepfo ya Liban, ndetse bashyiraho umutwe uhuriyemo n'aba-Islam benshi bakomoka mu mpande zose z'isi. Mu 1985 muri manifesto yayo ya mbere, Hezbollah yavuze intego nyamukuru zayo. Muri izo ntego harimo kwirukana abayoboke b'ibihugu by'uburengerazuba, gusenya igihugu cya Israel, kwiyegurira umuyobozi mukuru wa Iran no gushyiraho guverinoma y'abisilamu bayobowe na Iran kugira ngo hashimangirwe kwishyira ukizana kwa Liban. Nk'uko byatangajwe na Robert Fiske na generali wa Israel Shimon Shapira tariki ya 8 Kamena muri 1982, nyuma y'iminsi 2 abasirikare ba Israel bateye Liban kubera ko abarwanyi 50 b'abashiya bari bateye ingabo z'igihugu cya Israel Ekarede mu majyepfo ya Beirut bakabica. Hezbollah niyo yari ku mwanya wa mbere mu bari bafite ubushake bwo kurwanya Israel muri Liban. Nk'uko Shapira abitangaza, ngo abarwanyi b'abashiya bitwaje imbunda bashoboye gufata imodoka zitwaje ibirwanisho bya Israel kuri uwo munsi, maze bazigaragariza mu kigo cy'abasirikare barindaga impinduramatwara i Baalbek mu burasirazuba bwa Liban. Hezbollah yagaragaye muri Liban y'epfo mu gihe cyo guhuriza hamwe imitwe yitwara gisirikare y'abashiya. Hezbollah yagize uruhare runini mu ntambara y'abene gihugu yo muri Liban irwanya ingabo z'abanyamerika kuva muri 1982 kugeza muri 1983. Cyakora muri iyi ntambara yo mu majyepfo ya Liban, intego nyamukuru ya Hezbollah kwari ukwanga ko Israel yigarurira amajyepfo ya Liban. Bivugwa ko uyu mutwe ari wo nyirabayazana w'isasu bya ambasade y'Amerika ndetse n'ikigo cy'abanyamerika n'abafaransa i Beirut muri 1983, ndetse n'ibitero byaje nyuma birimo ibisasu ndetse n'ishimutwa ry'abanyamahanga cyane cyane biganjemo abo mu bihugu byo mu burengero bw'isi. Hezbollah yagize uruhare mu ntambara yo muri Liban y'amajyepfo muri 1945 ubwo ingabo za Liban zarwanaga n'iza Israel. Mu myaka ya za 90
Hezbollah yateguye kandi abakorerabushake barwanira ingabo za Repubulika ya Bosnia na Herzegovina mu gihe cy'intambara ya Bosnia. Kuva mu 1990 Hezbollah yagiye muri politike yo muri Liban muri gahunda isobanurwa nka Liban ya Hezbollah. Nyuma yaje gushyirwa muri guverinoma ya Liban maze yinjira mu mashyirahamwe ya politike. Nyuma y'imyigaragambyo yo muri Liban muri 2006 kugeza muri 2008 n'imirwano, hashyizweho guverinoma y'ubumwe bw'igihugu muri 2008 hamwe na Hezbollah n'abafatanyabikorwa bayo. Muri Kanama 2008 abaminisitiri bashya ba Liban bemeje ku mugaragaro politiki yemera ko Hezbollah yabayeho nk'umutwe witwaje intwaro kandi ikanemererwa uburenganzira bwo kubohora cyangwa kugarura ibihugu byigaruriwe na Israel cyangwa abandi bafatanyabikorwa ba Israel. Hezbollah ikomeje gushyigikirwa cyane n'abayisilamu b'Ashia bo muri Liban mu gihe abasuni batemeranya na gahunda yayo. Hezbollah kandi ifite inkunga mu turere tumwe na tumwe twa gikristo bo muri Liban. Kuva mu mwaka wa 2012 uruhare rwa Hezbollah mu ntambara yo muri Syria rwaragaragaye cyane. Uyu mutwe wagaragaje ko wifatanyije na guverinoma ya Syria mu kurwanya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Syria. Mu matora rusange yo muri Liban 2018 Hezbollah yari ifite imyanya 12 ariko nyuma bivuga ko yaje kongererwa imyanya iva kuri 12 igera kuri 70. Nyuma y'uko Israel iviriye mu majyepfo ya Liban, Hezbollah ntiyambuwe intwaro nk'uko akanama gashinzwe umutekano ku isi ka ONU kari kabiteganije. Kuva mu mwaka wa 2006 ingufu za gisirikare z'iryo tsinda zariyongereye ku buryo bugaragara kugeza ubwo igisirikare cya Hezbollah kirusha ingufu icya leta ya Liban. Kuri ubu uyu mutwe uhabwa imyitozo ya gisirikare, intwaro n'inkunga y'amafaranga na Iran n'inkunga ya politiki ituruka muri Syria. Muri 2011 Iran yageneye miliyoni 7 z'amadolari mu bikorwa bya Hezbollah muri Amerika y'Epfo. Hezbollah yishingikirije kandi ku nkunga yatanzwe na diaspora y'Abashia bo muri Liban no muri Afurika y'Iburengerazuba, Amerika ndetse cyane cyane umupaka wa Trip cyangwa agace k'umupaka uhuza Paraguay, Argentina na Brazil. Kugeza mu mwaka wa 2018 inkunga y'amafaranga yo muri Iran kuri Hezbollah igera kuri miliyoni 700 z'amadolari ku mwaka nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibivuga. Uyu mutwe ukomeje ubufatanye bukomeye n'indi mitwe iyobowe na Iran yitwara gisirikare hirya no hino muri Gaza, Yemen, Syria na Iraq. Hezbollah ifatwa nk'umutwe utegamiye kuri leta witwaje intwaro nyinshi cyane ku isi. Muri 2021 umuyobozi wa Hezbollah Nasser Nasrallah yavuze ko uyu mutwe ufite abarwanyi bagera ku 100,000. Ubu mu burasirazuba bwo hagati umuriro uraka hagati ya Israel na Hezbollah. Israel iteye Hezbollah muri Liban nyuma yo kurwanya nanone umutwe w'iterabwoba wa Hamas waterwaga inkunga n'igihugu cya Palestine. Israel isobanura ko iri gukora ibi kugira ngo ice intege iyi mitwe ya Hamas na Hezbollah ifatwa nk'abanzi bakomeye ba Israel. Murakoze rero inshuti za Rwanda 24 gukurikirana iki cyegeranyo kuri Hezbollah. Mukomeze mudushyigikire mukanda subscribe mukora share kugira ngo dukomeze tugezaho ibiganiro bibanogeye. Murakoze, mwari kumwe na Mombasa. Bye bye.